čestitke, pobjeda prva u polufinalima Lige prvaka. Kako ste vidjeli utakmicu? Pa, mislim da smo najbitnije da smo bile psihološki spremne i nekako bile smo i čak previše mirne pred utakmicu i znala sam da je to dobar znak zato što smo jednostavno bile koncentrisane na ono što nas čeka i da damo sve na terenu. Igrali smo jednostavno u napadu, bez ikakvih komplikacija, puštale loptu, imale sjajan napad, možda odbrana nije bila na nivou kao napad, ali zato golmani su odradili posao isto sjajno, tako da presrećna sam, meni je ovo prvo finale Lige šampiona, drugi Final Four i stvarno bih voljela da je Vardar ove godine spreman za korak više i konačno da uzmemo titulu, ali polako, sad evo još 5 minuta da se smirimo i već se koncentrišemo za sutrašnju utakmicu, sigurna sam. Kako protiv Gera? Da, pa ajmo reći da je njihova prednost to što igraju u Mađarskoj, što će dosta navijača biti za Đer, ali ne sumnjam ja u našu publiku i ljude koji su došli iz Makedonije i naše porodice, tako da bit će teško, treba se dobro pripremiti, imamo dan da pogledamo možda video i tako dalje, vidjet ćemo, sve ćemo vidjeti sutra. Sutra igrate protiv 12.000 navijača Gera. Pa tako rečeno nekako, ali dobro i prošle godine je isto slična situacija bila i Bukurešt je pobedio, tako da naravno da je sve moguće. Ne treba se na to obazirati, navikli smo mi da igramo pred puno ljudi i stvarno se nadam da ćemo ući u utakmicu kako treba, da počnemo od početka, da se nadigravamo sa njima, to je najbitnije. Jeste se spremali za sedmerce? Kako? Za sedmerce jeste se spremali? Jesmo, naravno.